салом арз мекунам ба ҳамаи онҳое ки маро мешунаванд. Айни ҳол ман дар бораи феълҳои забони англисӣ якчанд маълумотро ба шумо хоҳам дод. Хоб аввалан шурӯъ мекунам бо забони тоҷикӣ бифаҳмонам. Феълҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: феълҳои амалкунанда ва феълҳои ёридиҳанда дар забони тоҷикӣ. Хоб амалкунанда чӣ чизро мегӯем? Мисол чизҳое ки дар воқеъ амал кардани кадом як ҳаракатеро ифода мекунанд. Мисол ман нишастам. ин аллакай нишастам дар ҳақиқат амал мекунад. Чӣ кор кардам? Нишастам. Хоб ман хӯрок хӯрдам, ман фикр кардам, ман дидам, ман рафтам. Мисол ин амал кардани чизе ҳаст. Хоб феълҳои ёридиҳанда бошанд чизро мегӯянд? Ман мебошам, ман метавонам, ман натавонистам. Мисол хоб ман хоҳам кард. Мисол ҳоло коре ки накардаи дар оянда ҳам мисол гуфтанӣ ҳастем. خب عین حال همین چیز رو با زبان انگلیسی چگونه میگویند؟ خب در زبان انگلیسی هم فعل ها با دو قسم اساسی جدا میشوند، با یعنی main verbs فعل های اساسی and auxiliary verbs و فعل های یاریدهنده. خب در بعضی کتاب ها با سه قسم هم جدا کردگی هستند: semi auxiliary یعنی نیم یاریدهنده. لیکن در بسیاری موارد ما همین یعنی دو شاخه فعل زبان انگلیسی را استفاده کنیم کفایت. خب فعل یاریدهنده اینجوری modal verbs هم میگن، یعنی فعل های مدلی. خب در زبان انگلیسی نیز ببینید فعل های یاریدهنده auxiliary verbs یا modal verbs چه چیزها هستند؟ مثال توانستن، بودن. مثال فعل to be است که این یعنی فعل عمل کننده نیست، یعنی main فعل اساسی نیست. خب can, could, may, must, have to, has. مثال همین ها فعل یاریدهنده می باشند. فعل های اساسی چی است؟ یعنی چون که با زبان تاجیکی فهموندم فعل های اساسی main verbs این I go یعنی کلمه go، I eat من میخورم، I drink من مینوشم. و چیزا مثال گفته بتونیم I stand up مثال من میخیزم، I sit down من مینشینم. یعنی هر چیزی که با سوالی که مثال چیکار کردن جوابگو میباشد، یعنی در واقع پورا جواب میگوید، یعنی فعل اساسی. خب در استفاده بردن شخص سوم مثال در زبان تاجیکی فعل ها مثال در سه شخص سه گونه یعنی پسوندهاش تغییر می‌یابد. مثال کلمه نوشیدن drink to drink. خب کلمه رو ما با طوری اگر مصدر بگیم یعنی با طوری خام حالا استفاده نبردیم چگونه هیچ معلوم نیست، تنها به شکل مصدر. در زبان تاجیکی میگیم من، البته که من رو استفاده بردیم. خوردن نه بلکه میخورم میشود. تو خوردن نه بلکه میخوری. من میخورم، تو میخوری، او میخورد. یعنی پسوندها ببینید که چقدر تغییر مییابند. در زبان انگلیسی باشد پسوندها تغییر نمییابند، فقط پسوندهایی که فعلی اساسی در داخل میشوند. خب هر کلمه‌ای که فعل اساسی در داخل میشوند، مثال drink نوشیدن، I drink من مینوشم، you drink تو مینوشی. خب در زبان انگلیسی ببینید فعل اساسی ده، فعل عمل کننده ده. من تو ده یعنی من و شخص یکم دیوم ده پسوند عموما لازم نیست، بلکه در شخص سوم، تنها در شخص سوم drinks پسوند s اضافه کرده می شود. در شخص سوم این فقط در فعل های اساسی. خب مثال I drink, you drink, he or she drinks یعنی حتما او منوشد، من منوشم، تو منوشیده. یعنی فعل ها رو عوض نمیکنیم، پسوند اضافه نمیکنیم، بلکه تنها در سوم شخص مثال اون منوشد he drinks فقط در سوم شخص کلمه حرف s رو اضافه میکنیم. خب سوم شخص من برای شما فهمونم چی است. بسیاری ها مثال شاید راهگم زدن در این چی است، یکم شخص چی است، دوم شخص. ببینید یکم شخص من، دوم شخص تو، غیر از من تو موندگیش همش سوم شخص. مثال از من اگر بگم او سوم شخص است، یک کس بگه که پدر چندم شخص داخل میشود، پدر هم با من تو دخالت ندارد، از این میبرد که این هم با سوم شخص داخل میشود. یعنی این است من میخورم تو میخوری، من میخورم شخص یکم، تو میخوری شخص دوم. غیر از همینا همه شخص سوم داخل میشود. بعد اینجوری هست فهمیشه که شخصی دوم یا سوم یا چندم که نباشد، یعنی شکل جمع الوهیده است. مقصد ببینید در زبان انگلیسی
дар шакли ҷамъ ҳам дар ману ту феъл тағйир намеёбад. Мисол we drink, мо менӯшем. Агар мо дар забони тоҷик гӯем ман менӯшам, яъне менӯшам чӣ гуна навишта мешавад? Мо менӯшем, яъне иш шакли танҳода ба ам тамом мешавад, шакли ҷамъда ба м тамом, менӯшем. Хоб шакли бисёрӣ менӯшанд мисол. Хоб дар забони англисӣ ба ҳеҷ ваҷ тағйир намеёбад, яъне агар ҷамъ бошад. Мисол we drink, you drink. Хоб you я фаҳмондамонам бародарон, бачаҳо, донишҷӯён, you ин як касро дар назар надорад. Яъне дар забони мо ва ё ин ки дар забонҳои агар бисёриҳои шумо боварӣ дорам русиро медонед, ҳаст калимаи ты, ҳаст вы. Мисол ты як касро дар назар дорад, ту гуфта, вы яъне якчанд нафарро дар назар дорад, шумо гуфта. Хоб дар забони англисӣ чӣ гуна аст? Дар забони англисӣ ҳеҷ касро ту намегӯянд, ҳамаро шумо мегӯянд. Барои ҳамин онҳо ҳамагӣ як калима доранд. You ҳам миллион нафарро дар назар дорад, ҳам як нафарро. Мисол do you want to play? ту бозӣ кардан мехоҳӣ? Агар 10 кас ҳам бошанд, do you want to play? шумо бозӣ кардан мехоҳед? Яъне агар мо тарҷума кунем, фарқе надорад ӯ дар чанд каса дар назар дорад, ва як калима дорад, шумо. Хоб айни ҳол ба аввал бармегардем, ба чизе ки фаҳмонда истода будам. Яъне дар шакли ҷамъ феълҳо тағйир намеёбанд. We drink, you drink, they drink. Яъне ҳатто сеюм шахсам ҷамъаш аллакай феъл дигар тағйир намеёбад. Хоб акнун мегузарем дар феълҳои ёридиҳанда, the auxiliary verbs. Дар феълҳои ёридиҳанда пасванди s илова карда намешавад. Мисол I can, you can, he can, she can. Хоб дида истода, he can, she can да мисол I think, you think, he thinks, she thinks. Яъне пасванди s илова мекунем дар феъле ки амалкунанда аст. Think, фикр кардан, яъне фикр кардан ин амалкунанда аст. Хоб феъле ки can, тавонистан, ин феъли хоб ёридиҳанда аст, auxiliary. Дар ин ҷо пасванди s дар ҳеҷ ваҷ илова карда намешавад. Мисол I can, you can, he can't. I may, you may, she or he may. хоб яъне илова намекунем. Агар ба забони адабиёти тоҷикӣ ба истинои, яъне бағайр аз ҳолате ки калимаи ду истифода мебарем, яъне феъли ёридиҳандаи ду. Мисол I do my homeworks, you do your homeworks. Яъне ман вазифаи хонагиамро иҷро мекунам. I do my homeworks. ту вазифаи хонагиатро иҷро мекунӣ. You do your homeworks. аллакай шахси сеюм дар шахси сеюм анемин ба истиснои калимаи ду, яъне ҳамин феъли ёридиҳанда аст, лекин дар ин ҷо ҳамагӣ як феъли ёридиҳанда пасванди s мегирад, феъли ду. хоб he or she does. Do не, балки does. Валокин дар шакли ҷамъ бошад, мисол we do, you do, they do. They ҳам яъне сеюм шахс аст, лекин дар ҷамъро дар назар дорад. Дар шакли ҷамъ фақат яъне пасванди s илова карда намешавад, на дар мисол феълҳои ёридиҳанда, на дар феълҳои амалкунанда, на дар main verbs ва non in main verbs and non in auxiliary verbs. дарсҳои оянда шуморо ҳатман бо феълҳои нодуруст шинос хоҳем кард. Яъне айни ҳол феълҳо мисол think дар замони ҳозира чӣ хеле истифода бурда мешавад. Мисол I think дар замони гузашта аллакай тағйир меёбад, умуман шакли ҳамин феъл тағйир меёбад. I thought. خب مثال بعضی چیز هست که در آخرش تنها حرف دی و یا ed ilova میکنیم. مثال work, I worked, یعنی I worked نوشته میشود، I worked خوانده میشود. I worked من کار کرده بودم. I work من کار میکنم. خب یعنی دیگر قسم های فعل رو هم با شما در درس های نوبتی و آینده خواهیم فهموند. باقی سربلند و خانه آباد باشید.